manut tadi sing babat mekadi kowe tenani Sang Prabu Dewa Ratu Agung tahati wicaksana wiyati ngambel jagat Nabi mawinang tadiasa punika saduaning siksa ideri sejerone nangge kelap idene melajahang angge wi sejerone dharma sastrane laris awor kowe tenan ide Sang Prabu rintak sastra gamun Antuk punika keraris ide Sang Prabu pinatuk panutan ring parejana sisian ide banyak ide maksud sami ngereda bakti pisan keraris wonten wan ide ne banyak sedaya Antuk kewijaksanaan idene mau sange keraris ide Sang Prabu tika asung warurake gemuk dan remuyati kewetenan jagat Bali doke punika Tuaning kowe tenan banyak jagat Bali doke punika sami punika sumuyuk nekeng tuas ngaturan bakti ide setunang Duaning kewijaksanaan ide Sang Prabu saning awasananya yuki banyak dawa ke punika nereda bakti taler kupuk pagah pisan ngambel kedharma Kewanten doke punika doh modiosan ringgalah sethati mangkin toning umat senarmo umat undu doke dumun punika akeh punika sane kebawas pemarga yang akeh sane kebawas sekte
Cinderehan kurang mangkin paru umat senarmo dawa ke puniku menenden paindikan puniku kepercayaan mau kelompok-kelompok kerasis tuaning sektor ne puniku sane inggil manut candi daging tulis iya terkocak sedawak ke punika kewedang pemargi sio sektor sane kelaksananya sane keangken siwa caping singgih usara yang tikian wilangan sektor maka siya punika kuih jeliak siwa sidangta punika sanik lapor kami rahasia bodoh lan selanturnyane wenten punika sane kebawa sektor sektor Buddha trauh ring sektor Berawi daler kesembuh sektor dawa ke punika pasupade lan ganopati selanturnyane wenten daler kinucap sektor sore Wisnawa Brahma punika sane kaping nang lantur nemakin raris kuningayang kikia pemargin suang-suang kepercayaan utawi suang-suang sektor inucap sejeronin ngasti gesangian pramudita nabi winten raris basuk hadiahku doning nabi sane kemargian nabi sane keuningin nabi sane kepercayaan itu